Lesotho Media and Development launched the National Advocacy Report on sexual reproductive health rights, HIV/AIDS and gender-based violence to provide a solution to these problems. This launch was in Maseru yesterday. This report contains views of youth in Maseru and BftW districts of their experiences in accessing sexual reproductive health rights in their villages so that they can make better decisions about their lives. An understanding is that they will know where to access these services if they discuss these matters together. Boholo ba batjha ha ba kgone ho fumana di-service tse ba di hlokang haholo tsena tsa di-SRHR and di-sexual reproductive health rights mo e leng hore ha hona o tlo fumana motjha e mo tla ba tshaba ho bua ka ena kapa re ketse mohlala ha re bua ka taba ya teenage pregnancy motjha o tla ba a kopana le challenge e jwalo empa ha kgone hore a ka fumana ditho tse mo thusang ho thibela bothata bo jwalo ka hona re le ra ba le project ena e leng hore e hle focus ya yona ke yona eno ya hore ba kgone ho bua ba be ba kgone hore ba etse diqeto tse nepahetseng. Youth activists says they found out that the main challenges encountered by youngsters are human trafficking, teenage pregnancy and sexual abuse amongst others, and they realized that they are caused by poverty, unemployment, drug abuse and lack of information about access to contraceptives. The further side effects of these challenges are depression, sexual transmitted infections and unplanned pregnancy. Ka ditshebeletso tse ntse o fana ka di-condom di batla di sa fokola ka ona mme kgothaletso ya rona ke hore ditsitse ka ntsa mofuta ono no tse teng ka rona di etse bonnete ba hore di bona hore di anetsa mosebetsi ono wa hore di lo fana ka ditshebeletso tseno ke taba hore batjha motseng wa le di-community tsa bona ba seng ba sa kgone ho ya sekolong ka baka la bona bo ba mofutsana ho ka kopanwa le mafapha a meyang ha thusa batjha ba jwalo ho ya sekolong haeba e le bothata ba thuse ho etsetsa the income generating projects tse ka ba keepang busy because ba keteletse ba wela ditabeng tsena ka nako ngwe because bana le nako e ngata ha ba kene sekolo ba dutse fela hae. It is recommended that stakeholders should campaign to educate youth about their rights and health laws to be amended so that youth can access other services. This project is supposed to end in September this year.